ya roman resubue maka dai nabita maka kan makadami je makan sahur kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka ada 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yunri manre. Iya miko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesangnya akhirkan. Capak namonroi manre. Makanya itu ya, tapi aja tak salah paham. Itu ya imsak pin apakah manre subuh. Ya, imsak pin apakah manre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sama makalasi manre moka jolo, tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan, jam 4 biasa manre kak. Nah, macawe pimatu watue maka 5 menit tanah imsak, malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napaka man niat manre subuh, ya ronak manre bama. Paham ya? Nah, magi di pakoro pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi, yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Minum hijau CDW. Nah peminuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre nak bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burala ada tuh kokaroma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoroh. Kurma. Yo pidi bese gan rusuk bami. Ya ko macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti apa upake kong kata mema puasa na marajin na sedih maka dawat tua galungangi na wat tua puasa to aja mau tarusa puasa tak tapi cara taman resubuh. Cara tak manre subuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawufnya itu makan sahur. Sebelum manreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki manre paje halusu, talay ronanre, tejepu, ita sampai nanre mate kewe talay. Napati mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayan re kasarana. Yan na nak kadapan re nyawam. Supaya dia tu mododo nyawa ko tuma puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapasi bapak kanreang. Alasi ronan rewe, kemudian aja timawi, cukup yanre. Aja na tu manapasa, napi baca salawat, napi yemma. Yan na nak kadapan re ruhmu. Napi alasi, napi yanre biasa. Akataluro. Nah to, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan na nak kadapan re watak kalim. Aga guna na pa. Namuyam itu taluetan re ganna to ni. Ang katuto biasa ko mapuasin nasa dito ya umaliwasa madakama. Ukiway na kunci na mati ito. Ang katuto nasa ya dito siya ya kupura buka umadodong. Di uli marigagay. Berarti nyawa na din na panre ito. Namo to sikiri ng katopa. Ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasya. Sikiri na rahasya ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe kay Paulo ko pong Allah Ta'ala. Cuma diubahas ya. Pedi ulu kimatu ko yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang. Ala ni pakan reang. Napaki manre. Kuncinya aja tepak gendak bali timputa. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Den rulek bilang, ya kode tu lek bilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masomatu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi teluyar. Nah, itu.
Jadi capak na. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu we na alkausar. Yaitu we ku yomangi mapella macake mapella macake. Usahakan ni macake pitamai matamai yaitu pada we esa eletu ilalam. Ya ku yaitu pak namu dua ngaso tade ini udah na merigaga. Ya ku yaitu we si jajiangat tasan. Ya ko mampalay tamai na petate sa pula rakoni. Hukum itu mon rokun Cina. Madari gitu makada maje sa di madari ka mapuasa madari itu di pernah tangga susah di ngorakong madari itu menyamas di letu rewe de rakong hukum itu wae de ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yama. Jadi ya ko tamai na mapalla taulangi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajina pak, namo ma dompet de na marigaga, namo turu pusa e maga de na marigaga. Tuli manyama pa pinading, tuli macakke kule lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu mengaku nasam. Jadi Pak Ustaz nasa 10 terakhir dia na tomang puasa aga kumani je. Mage nasa ba iya roses sana Pak nasa tomak balu sesuki turu pusa e maga rakongi. Pak takapo manang ipangelih maka daka tapaki dan luar biasa Pak Bu narasakan betul ya ko meki mapuasa ya muti pake ko makada meki mapuasa sunnah nama dari marajing ya bana tu tapake ya ko de na ya tu tapake tatatu kabani lilata ko kadangata ko asia ngangi ko moto ki weden to sempa makan sahur tatatu kabani lilata ko capa na kadangata tabace na atay na katelu napa masalah cica napa yema itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kala hanya makan dengan zikir minum dengan zikir itu yang diajarkan ulama kita jadi magampami ya Pak Bu ya modala ya modala awalengi mudah-mudahan ini bisa diamalkan.